gurbaa tokkootu jaartii gaarii ajaa'ibaa qabaachuu ture. jaartii tanaa wajjin kabajaaf jaalalaan wajjin jiraachaadhaa turan. kana guyyaa tokko imala biraa bahuudhaaf obboleessa isaatiin naa quba qabaadhu naa to'adhu naa eegi jeeni biraa deeme. intalti hedduu bareeddii haalaan bareeddii waan ta'eef obboleessummaan isaa kunu isii jaalate sagaggaalummaa itti hojjechuudhaaf hayyamsiifachuu eegale. intalti akkaan rabbi sodaatti waan ta'eef jalaa didde. siin qaaneysa yoo na hayyamuu baatte sagaggaalummaan adda lage jetteetiin jalaa dide jeetiin hoggaa abbaan mana keetii dhufe akka inni mana kanaa si baasu godhaa jeen. ati yoo akkas gootellee rabbiin akkaan akkas hin dalagin ni beeka waan feetan irra dalage jetteeni jalaa didde. kana hoggaa obboleessi isaa galu jaartiin tee baalageedha sagaggaalummaan adda lage jetteetiin jalaa dide akkamitti na wajjin jiraattaa jeeni bar. akkana hayyee jetteeti hayyee jeetuma osoo isii irraa addaan hin baafatin rabbiin quraana keessa waan ju'in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu. namni hamaan tokko dhufee jaartiin tee kana jaarsi kee kana jee hawaasitti himoo taate dura adda baafadhu malee hin jarjarin jarabbiin osoo addan baafatin jarjaree sadii sii kee baafadhu jeeni bar. kaatee deemtee kuttee osoo deemtuu tadheebottee beeloyte tun qaalicha rabbi gabbaru tokko dhufte qaalichi kun kaadimtoota hedduu qaba daa'ima tokko qaba. seenaa isii hoggaatti himtu taa'ii nu bira dalagadhu mucaa xiqqaa kana naa guddifta waan kafaltii baate siifiin kafalaa jeeni as teessi. ammallee aabideen kun namichi rabbi gabbaru kun guyyaa takka biraa deeme imala. asittis wanni baddaa nama kaafte gammoojjittis nama jalaa naftu gabrichummaan as hojjechuudha jiru sagaggaalummaan si hojjedhaa naaf hayyamtu malee ammas. naaf hayyamtu malee dubartoonni keenya waan kanarraa waan baratan jeetiin beekaa kaasu jira seenaatan. lakki siifin hayyamu rabbiin nan dhiisu ettee isiin diddu siin qaaneysaa mucumaati ittiin biddeena nyaattu kanaan isiitu ajjeese jee ajjeesee si qaaneysaa jeen. ati yoo akkas daleeyde rabbiin akkaan ani hin ajjeesin ni beeka ajjeesii na qaaneysi jiruutii yanarraa balleessita malee akiraati yan balleessitu jetteen. kunis mucaa ajjeesee hoggaa qaalichi rabbi gabbaru dhufu mucaa kee ajjeeftee jirti intalti tee quufte gabrittiin tee yookaan intalti baatis bira teessu tun quuftee daa'ima ajjeeftee jirti jeeni. kunillee nama rabbi akkaan sodaatu waan ta'eef yaame rabbi jecha dhiifama sii godhe hoo diinaara lamaan tana fudhadhu ija na daadhu jeen ija tiyya duraa badi jeen. amma kaatee deemtee hoggaa xiqqoochi deemte seenaan siitu ni bareeddi waan gariifis fakkeenya nuuf taate yookaan gorsa irraa ni fudhannan waan xumuree gaan eegaleefuu dhiifama wajji. hoggaa xiqqoochi deemtu gurbaa tokko akka malee tumu jiranii dhufte. gurbaa akka malee tumu jiranitti hoggaa dhuftu maal balleessee kana tumtan jettee gaafatte. gurbaan kun maallaqa namaatu diinaarri lamarra jira deeyinii san kafaluu didee gabra ta'e namicha kana biratti hafi yookaan maallaqa isaa kafaliif jennaan hin kafaluu si biraas hin jiraadhu jeetitu jira saniif hanga lubbuun baatuttumu jirraa janiin. duba osoo nan diinaara lama qabu akkami gurbaan kun na bira tumamee miidhamee du'a jetteeti irraa kafaltee harkaa baafte. isiinuu sanuma qabdi hoggaa xiqqoo wajjin ichi deeman yaa gabrittii rabbi ati nallee hin beektu nama gaariidha si wajjin deemeetiin dalagadhaa karam deemu jirta jee gaafannaan jaziiraa bishaan ichi tanatti ichi beetiin dalagachuu deema isiin jetteen. si wajjiniin deema jeemaa jalan kahin hoggaa bakka baaraa dhaqanii doonii dhaabbatan gabrittii tanaan gurgurachuu deema magaalaa gamaa tana geesseeti asuma narraa bita asuma nagara galchaa jeen. intaltini bareeddii hoggaa laalan warri dooniidhaa maallaqa kafaluuf isa meelaala itta gisharra manaasan ta'e jen nama tolatti oolte hamtuusaa akkaan sodaadhu jechuu jira. gurbuma isiin tolatti ooltee maallaqa qabdurraa kafaltee baafteetu isii gurguratee jalaa garagale. isiin isaan eegeetti inni gurguratee kute kaanii hoggaa baara walakkaa geen sagaggaalummaatti hojjechuuf ammas wanti baddaa nama dhiite nama jalaa naftu asitti seegalan. aboon adiisaa yoo isiin jettuun gabritii teenya akkam isiriif nasibinnee jirraa janiin osoo kana janii iddooniin garaan galte. rabbiin akka godhe godhee xaawulaa tokko irratti bishaan gama baasee mootichi biyya sanii rehilatul istikshaafiyyaa janii daawwannaa boqonnaa daawwii gubba jiranii osuma bishaan afaan deddeemanii harkanii isii tana fuudhanii galchanii seenaa sii gaafa gaafatan qaalichi jaalatee fuudhe mootichi biyyaa. waati qoggaa wajjin turanii isiilleen beekamtii harkattu ni du'e isuma bakka mootichaa buufatanii shuuman intala tana. rabbiin gaqqabaa namaa ol qabaa rabbii hoggaa jana kana namni gassi qabu rabbiin ol si qabu. kana guyyaa tokko rabbiin namaati miite fuula isaa si dhaabate qeenyaani akka carraa ta'e hoggaa aangoo harkattu dirree balloo keessa kursii kaayyattee biyya tanaa fi bahara gamaa fi bahara asis waliin naa qabaatte nama guutuu walii qabanii naannee isaatti isiin naanneessan osoo deemuu jaarsiisan dhufe hoo dhaabbadhu osoo deemuu obboleessi sagaggaaluma nadda laginaan jettee juu san dhufe hoo dhaabbadhu osoo juuti aabideen san dhufe qaalichi mucaan jolaatu san hoo dhaabbadhu ka mucaa ajjeesee isiitu ajjeesee jee isii chiibaa isaanii dhufe ni dhaabde ka isii gurguratee illee ni dhufe ni dhaabde bakka walgeeddaan dhaabattee dhage'a namni toltuu yoo dalagees toltuun galata galfama hamtuu yoo dalage hamtuun galata galfama. as dura gurbaan kun abbaa mana kiyyaa ture kanaatu itti kijibee
sagagaalu mana hojjedhu naan jette jee khayna natti ittin hojjetin khayna waan kana isan gaafatin naafisa adda baasetten sib galami obboleessa khiyya birattiin jaartii dhiifadhee deema obboleessa biran na dhiifatee wanni kana numa hunda leeydu bar wanti kanaan dalaydu kheetiin intala tanaa fi gurbaa kan addaan baase namni nama sagagaalummaan dalagini sagagaalummaa na gaafattee jee khijibarra kaaye hoggu 8 garafamu qaba garafaateen kana atimmoo xiqqoon jarjartawee addan baafanne malee badiin qabdu raappatten عابديران غلطة قد قبض ربي جزاء سياخفلو مشاخي يسين الجبت خسين جنة تولتي دينار لما ناخني تغلطهم يتي اسكيس خون امو مشاخي اجيسن من ما اجيس جيفمو قبا اجيس اتيني تي خادم دي چمتا رافودن asgara galtee qaalicha isii gurgurate ati tola sitti oleetiin harkaanan tolaan sitti ole deebitee na ciniinte na bilisaan na gurguratte hidha qabdeetteeni kanaa sida darbite qaalicha rabbi gabbaruuf abbaa mana isii mana galchite itti toltee rahmata gootee fi walgayii guutuullee gorsite addaan bahanii jan inshallah rabbi waan fedhu dalagaa gizee fedhe hidhamaadha baasee muudee muummicha ministeeraa taa'isa yeroo fedhe isa ol kutee gad deebisee biyyeen taphachiisa rabbi dalagaa isaa hin beekan alaa kulli haal mawduuni keenya hoggaa abbaan manaa sibiraa fagaate isa tiisuuf iftiisuufi qabda qabeenya isaa ilmaan isaa tiisuufi qabdaa waan juurraa kaane obboleessa janii obboleessa xiyyaan naatii isa janii jaartii obboleessa bira dhiifatanii deemuun wallaahi haadha khatarun aziim kun dogongora guddaadha rakkoo guddoodha hin barbaachisu wanni kanaa seenaa tanarraa waa hedduu baranna waa hedduu keessa gabbuunee ilaaluu baannus murtii rabbii keenya waan rabbiin nuu qoodu yeroo hundaa huni eegganna kanaaf insha allahu taala wanni dubartiin takka godhuu qabdu abbaan mana kiyyaa hana jaalatu jette abbaa mana isii waidaa qaama bilittisaali maahaa abra alhaatif laa tankaddu alayhi bimaa yuqalliqu baalahu kaan taquula lahu khabaran sayyi'a yoo imala biraa deemee dawwaleef hoggaa isaa wajjin bilbila kaaftee haasoitu waan hamtuutti haasa'uun qabdu waan hamtuu dhageessee hundatti himuun qabdu rakkoo keessa jiran itti himuun qabdu akkanatti abbaa mana isii kana gurra isaatii seeyidee qalbii isaa hidee hanganni gara isaa deebi'utti hanganni gara sii deebi'utti isa gammachiisaa wajjin jiraachuudha qabdi innamal matluubu minhaa an tusri'a ilaa xumaaniinatihi abbaa mana isii ziggodhuu irratti akkaan jarjaruudha qabdi wamudaacabatihi kanuma inni imala irra jiru kana wajjin taphachuufa akkana qalbii isaa tasgabbeessuu qabdi cinqiidhaa fi dadhabbii musaafirummaa tana irraa buusuudha qabdi siif galaami wabathi suruuri ammallee waan gammachuu isaaf himuudha qabdi bargaa eegaa itti biraa deemte gammachuu kanaa jirra rahaa akkanaa jirra ijoolleelleen akkana anilleen akkana diinagdeen akkana wanni hundi kanatti waan gammachuu itti himuu qabdi yoo ka carraa ta'ee gandaa namni du'ellee bargaa abaluu du'e jechuun hin qabdu mudhii cita waan ta'eef bakkuma jirutti yoo wanni feete jiraatte gaarii qofatti himte hogguma kara biyyaa deebi'ee harku akkanaami waan takhtaara alkalimaati aljamiila allatii tahussuhu alaa sur'aati liqaa waan dafee isa imala irraa gara biyyaa deebisu gammachuu ajaa'ibaa ta inni dhufee arkuudhaaf hawwu ta inni dafeetti deebi'uuf hawwu waan akkasii itti himte gagammachiisuu qabdi malee abbaa mana isii hoggaa inni biraa imala deemee hiraarsitee rakkiftee cinqitee akka inni imala san imalli nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam al asafaru qixaatu min al azab oo kama qaala alaihi salam imalli yookaan musaafirummaan fiifuu muraa ibiddaati jedha nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hamtu jechuu mashaqqa qabdi kanaaf mashaqqa gubbaan mashaqqa abbaa manaatti diidawun hin barbaachisu abbaa mana isiidha waan gaggaarii waan babbareedduutti himuudhaan tasgabbeessitee gammachiiftee akkasii jiraachuudha qabdi ija akkana hayyee ammallee qabxii taanitti tarkaanfanna abbaa mana kiyyaan haa jaalatu jettee haala kanaan jiraadhu yoonni si biraa deemu iftiisiifi qabeenya isaatiisiifi ilmaan isaatiisiifi alaamana isaatiisiifi yoo isa dubbiftu waan gaggaarii itti haasawee hamtuurraa fagaadhu akkana jiraadhu si jaalata hoggaas سديتم يفرفادا أن تستشير زوجها في أمورها الخاصة والعامة خيسه واي خيسة أبا من خيتي توجين هدو مريدو يا أبا من خيا يو أكجراته كبين قباته كبين يكون سلاهو خيتي أنو تيتي ما أكم غوني جرين نغنا فوجي فنا أكم غوني وان كنا ترسي فنا أكم غوني دين جيدنا قد فنا واهي خنا خيسة ميمال جتن تنرتي سيادة أكم قبدن أكنا وجي مريد أنو تيتي ونين كبو هندي تيتي يتني وأن تزرع الثقة في زوجها هاتي من خياتهم كبين كبدين ديفتي خبراه رموه نولت يخاو فرانه هيتي تشكتو نولت جيكني إن شكني قلبي ساقيسا شكيري قوداب أنيس تيتي كبين خياس خيتي أكفيد ميمال هاقورو أكمي هاديم أكمي هاقودن أكنت وجي مريت شورا قبدا ركو كناتي ركد سوتا قتيسي وجي مريتي وجاسويتي मेरा को तना जला कमी तीन बहा मैं खरा तो कोना खाया खल्लती तक नगर सी साथे वज्जी मरिया चूड़ा कब्दा अब्बा मन खेती
lakki ana malee nama hin qabdu hanga inni siin juut lakki ana malee nama wajjin yaadol jijjiiru tokkollee hin qabdu jee hanga inni si fardeessee akka nama isa malee nama hin qabne silaaluu takkatti waa hunda wajjin mari'achuudha qabda waa'ee keetii ta dhuunfaatis ta'e ta gamtaatis wajjin marii godhuun abbaa mana keetii waan akkaan si jaalachiisurraayi. وذلك باستشارتها له في أمورها التجارية خنو في ديو نجد خيست أبا من خيتي وجه مريت شو قبض نجدني خي يكون أكم يوم قري قدد يون أكم الديمة وياه يون أكم الديمة وياه أكم يون ديمة مشكلة الرابود أكم يون ديمة راها أركدا أكم الديم بقولنا أركدا ما أكم الديم نانجت تمال نارام تته وهي نجدا خيستي أبا من خيتي وجه مريت شو إذا كانت صاحبة مال خاص بها هذا كبينة تخوبك كبينة كبدو غافتاد كبينة خيخنا خيسا مالتو إسناك مالتو إسقل إسدرتين ورد وانكي فرونين فجاز فرولتين كبد فرونين قدسا فرونين كنين كفسا أكام فرين قدا مالتو إسقل تيجون سبحان الله أبا من خيتي قلبي سا خيسا إفباسود أتيرار دبلو فين كبدو أكوان أتي في كبينة كنيس خسات هاتني ترى بافتة ملفتة تيمتة أمن سيسو دنده ركبديشو لأن ذلك يزيد من سكتي واحترام زوجها لها ونخم مال سيفي دينام بوان النسي كبو توقف فابا من خيتي سجالتا لما فابا من خيتي سيامنا صدف فادا احترام خبجا وانجان قلبي سا خيستي أكا مغر فچا قد فچا راجرتا خنا فكنت أبا من خيتي وججرادو سينجنا مي في شنفا قبت ركبنا ما وان أبا منا هذا منا الرجالتو وان دبرتين التنقل في ديرا بوجيتو سوى لا جرى سنرى سديتمي شنفا قبت خنجرو أن ترى شعور زوجها حاتمنا تكا حمل أبا من إسي إيقو في قبدي أبا من إسي تيف مورالي إسا إيقو في قبدي مورالي إسا جبسو هن قبدو قلبي إسا جبسو هن قبدو إسا خنا دوم ستيف كيسا كفسو هن قبدو أكا إني حمل قدتي مورالي قدتي وهند خيسا فول درد دي مقرو دنده ورا قبدي وان إني دلقو جرمالي واجر توني دلقو سيقرر نجوم ديمتا نجوم مالتا نجوم كنتا نجوم كستات هريان تيكس أبلوفا غرير أبلوفا أتريرو متى دبتا أفان كمين مالجت أفان كمين أكنا تبا مناخن حاملة إسا غيو توماران قدواني بوجان خيسك كنجر سون دوم سون إمبر باجس إنس نما أكاي رياسة چهو هندي بني چهو جرا خچهو هندا هوي فين ربي كنافي خرور كده ربي دور كتا أكنا بخني أبا من في جبه فتش ماله قلبي إسا دومسون هميله إسا دومسون شعور إسا خيسة تجبسون إمبر باجس ولي بقلامين وأن تبتعد أما يؤذيه وأنا أبا من خيتي أزاقر الرافقات دوغوتما قودتو تيكوستو قدوستو وأنا أبا من خيتي أزاقر الرافقات شو قبد وأنا أبا من خيتي سر ركسو سر ياچسو الرافقات شو قبد ولي بقلامين من قول جچاناتاتو أو فعل دلقاناتاتو أو خلق حالاناتاتو وهمته هندانو هاتاتو جتشي بدان سيفاني بهون قبو هجين بدون سر أركمون قبدو حالها من سر أركمو هنقبو غافا خناني أركم سيفتاتاتي أبا من خيتي أزاق راجرتا فشلت في باب المحبة باب جاللا خيستي فتنا خفتي جرتيچو قلبي أبا من خيتي خيسا جاللتي تيبكو واني إسيدان غيسو هنجرتو يچودا خناف بليتي تيام أبا من خيتي حمل إسا هندومسني حمل إسا إيغيفي يو إني دبتو ما شاء الله جيرا يو إني وفتو ما شاء الله جي يو إني هجتو ما شاء الله جي هدو نما غمچيفتا وجين تي وجي بريد دودا يو همتو هجته مو فارسون إمبر باچسو سوتو وجيغت إسي يادو الجيرتيني همينيا سنتگرسيسو دنده ودا قبدا أكنا وجين جرا تتانا أبا من خيتي هدو سجالة بليتي تيا هدو سجالة دبون سبيران كتيوان براتك كم برباد سديتمي في جافة تركان فنا هاتي مناتك أن تحبب لزوجها أن تحبب لزوجها أبا من يسيتيف جالتم تو تاتي أركمول أبا من يسي برتي جالتم تو نما تاتي أركمود دنده رقبت أبا من خيانة جالتو يتي نما كان أبا من يسي برت جالتم تاتي قلبي سا خيس أكان قبوتي يسي برت جالتم تو تاتي أركمود دنده رقبت وتظهر صدق مودتها له جالل إسا قبدو في تقبات استيتا خيسا جچان استيه قوچان فري في جالل إسا قبدو در بافت إسا مولي سورة قبدي أكنا والحياة الزوجية التي بدون كلمات طيبة جميلة وعبارات دافئة تعتبر حياة قد فارقتها السعادة الزوجية
akkana jaakam jiruun jaarsaa jaartii ta gochaaf jecha bareedaa irraa walaba taate ta waan gaggaarii wajjiin haasa'uu waan gaggaarii wajjiin hojjechuu fi walitti hojjechuu hin qabne ta walii toluu fi waliif rifachuu fi wal jaalachuu hin qabne ta kabajaa fi ihtiraama waan jaan kana keeysaa walaba taatee jiraattu jiruu jireenya irraa ichi baatee jiraattu jechuudha. jiruu milkiidhaa fi gammachuu dadaa fi waan bareedduu hundarraa walaba taatee gaddaa fi yaadaan guutamteedha. tun bultii jaarsa jaartii yookaan bultii hayaata zawjiyyaa waan jaamu shurufkaa isaatu hin qabduu jaa. kanaaf haati manaa takka abbaa mana isii hedduun si jaaladha jaalachuu bira kuttee waan inni ittiin isii jaalatu uffataa naa taatu dubbannaa naa taatu dibannaa naa taatu facaafannaa naa taatu waa hunda keeysattuu jechaa gochaan waan inni ittiin isa jaalatu daleeydee isa jaalachiisu ifiifillee jaalala isaa qabdu isaa mul'isu akkana kabajaaf jaalalaa wajjin yoo jiraatan jiruun jiruu bareedduu gaarii taati. eenyuuf tolfanna boo eenyuuf akkana akkas taana eenyu ibcinqaa oluu hin dandeenyu akkana yoo haasoytu taate fashilta fi baabil mahabba akkana. hayyee saddeettamii torbaffaa an tushaarika zawjaha fi tafkiiri fi salaahi ilhayaat في صلاح الحياة الزوجية وبذل الحلول لعمران البيت لإمران البيت أكنا هاتي مناتك أبا من يسي وجين مال قدو قبدي يو إني هذا خيسة قالوا هذا الراك ودى شورا قبدي وهي ثاني وات انتلو خيستيس خراخمت نباسا خراخمت قدنا نغيسا خراخمت وجنو ترسيسا خراخمت وجنو هرسيسا خراخمت وجنو هرسيسا جاني يو هذا تكو تكو أبا منا ثاني هذا isiillee wajjin yaaddee akkana yoo yaanani duroomna akkana yoo ta'uu baanani hiyyoomna akkana yoo taane wajjin turra akkana yoo deemne wajjin horra akkana yoo deemne siree darajaadhaa hundaahuu wajjin korra bakki nuti hin geenye takkalleen hin jirtu jabaadhu aizo rabbii jira eega rabbiiti waliin jirraanis cinaan jira jabaadhu jetteeni abbaa mana isii yaada irraa qooddachuu maasha Allah yoon an yaadu na wajjin yaaddi yoon an gammadu na wajjin gammaddi yoon an gartee akkami guddanna akkami maal taana jee ba'aa yaadaa gaddaa na gargaarteen naa wajji an gammadu gammaddee gaddu gadditi hedduu rabbiin jaartii gaarii bareedduu na badhaase alhamdulillahi jee si qabaachuu isaatiif gammada duboo. kanaaf mala tooftaa ittiin rakkoo jalaa baatan isaa wajjin fala keeysee daandii kanaatu balina nu geessa karaa jettee yaaddu asiin haa deemnu akkanatti haa deemnu asiin haa baanu ichiin haa seennu jettee abbaa mana keetii karaarrani keeysa gaafate hedduu si jaalata hedduu si kabaja hedduu qalbiin isaa sirrarraatti jiruun teeysan jiruu bareeddu taati akkana wajjin jiraadhu siin jenna. 88 tarkaanfannaa 88 gubawwanni arkamtu ألا تتزين بزينة فاتنة تظهر بها محاسن جسمها لغير زوجها من الرجال حتى لوالديها وإخوانها. يا ما شاء الله. هاتي مناتك أبا من خيا وجين نجاني جرا دويت بريدين يسيرا بك نمني برا أركو هنكبن إسيو تاتي ملء نم برا خاركو هنكبن إسنيتي أجر سيسو هنكبدو ديرا ألغاتي استهي تانا إسي حتى هذا أبا إسي أبليه وجين دلته بريدين يسيرا بك أبا منا ملء نمني برا أركو هنكبن dirree baaftee tottolfattee bareechitee itti garsiisuu itti mul'isu hin qabdu waan akkanarraa fagaachuudha qabdiya siif galaami bareedina keetirraa bakka abbaan mana keetii malee namni biraa si arkuu hin qabne bakka abbaa manaa malee namni biraa si arkuuf hin malle dirree baaftee dhiira lagaadhaa ta'aanaadhaa haadha abbaa kee obboleeyyan kee dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u nama tokkollee garsiisuu hin qabdu jaa siif galaami abbaa mana keetii qofarratti bareedinni kee kan silaa isa malee namni biraa si arkuu hin qabne gabaabbatee jiraachuudha qaba inni si agarraan kee haadha namni biraa wanti sirraa dalagatu takkalleen hin jirtu abbaa mana keetii jaalachiisuudhaaf bareedina isa yookaan waan isa malee namni biraa arkuu hin qabne isumaa jabeessisan abbaa mana keetii jaalachiisi waliif gallaami akkana gaafa deemte rabbii si jaalata rabbiin si jaalannaan inni si jaalata jiruun tee jiruu bareedduu mi'ooytu jiruu urgooytu diinii duniyaan guutamtu tadasii fi gammachuun guutamtu siif taati. akkana wajjin jiraadhu abbaa mana keetii haadha abbaa kiyyaa isaan maal qaban obboleeyyan kiyyaa isaan maal qaban ollaa keenyaa wajji guddannee isaan maal qaban saahiboota kiyya dur akkana wajji taphachaa turre maal qaban hin jirtu wanni kanaa shari'aa islaamaa keessa abbaa mana keetii dhiiftee nama biraa kabajja taanaan isa dhiiftee nama biraa birattiif mul'ifta taanaan fashilta fi baabil mahabbaa baaba jaalaa keessa fashalaa deemuu jirta if dura dhiiftee if duuba deebi'uu jirta gaafa kanaatti fatana qoftanii jibbamta
قلبي إسا خيساني تفهمتا قافز قام السلامة أكنا سديتمي سقلفها آتي مناتك أبا منخيا نجالة نرها جالة يتم إذا قدم لها هيا هدية أبا من يسيرا هقوا هدية يسيرا فيدي وأن هدياتك يسيرا فيدي وأنت كخناتك بيتي هقوا يسيرا برافته فيدي تشكره وتظهر حبها وفرحها لهذه الهدية ما شاء الله أبا منخيا ربي سرها جالته هدونا قمت شيفته سراك بليتين جرا اتيس قمديتين جرا وان بريدنا خنته وان بريدنا فيدي قالني خي جنتها تو ولي لي كان منا فيدي اتلي ما شبهت انه سيفد ابا من خيتي وان اني سيفي اتغمدو خي اتغرسي سوره قبد لا يشكر الله من لم يشكر الناس نمني نمن غلطون فن ربي سين غلطون فت ابا من خيتي غلطون فچون كي ربي غلطون فچون رتي دليل يچو نبي خينياتو جي صلوات ربي وسلام عليه نمني نمن غلطون فن ربي سين غلطون فتو ويا نما غلطون فتني چي ود ربي غلطون فتن نما نمانو غلطون ميجو تو ربي غلطون ميجا من صنع اليكم معروفا فكافئوه جنبي كن صلى الله عليه وسلم نما تولتو اسن الدلغه نما وان تكيسني توله تولان غلطا غلچافي يوان براد ابدن فقولوا له جزاك الله خيرا ابو ربي جزا سيا خفل وان سي غدو انكب سلاو غلطا خيان غلچي وان فيتو ربين توكيتي جزا سيا خفل ويتي دعاي غدو في دن دو دغبد اكن لان ذلك مالجا الثمينة أو المناسبة لرغبتها لأن ذلك الفرح يثبت محبتها لدى الزوج وإذا ردت الهدية يو هدياتنا خدية يفتوتات يخافوا أنا كنا أن النابت سينجي والنابت ربدي مو هتو رابط مو سلباجي خيسابت يا أبليتي تيو أنا كنا خاصو يتوتات جروسات الربو دقنا وافتن بتو غنا وان تكمنا خنم فيدو خخته جرسرا بكسن جي خخچوچون غنا غوتو ما غوتوتي وان الراهونغاتي وان تكبيته ستين فيدو خناف ابا من خيتي كني الراس برو سفتاني واسيبتو برباد غلطو ابا من خيا دونغدو ولي غلامي دونغدو ركغبي هيا فإن ذلك يسرع بالفرقة والحقد والبغض بين الزوجين وانا ابا من خيتي زيبته فيدي سلباچ خيسا بت حتورا بت لفا غرت قرش ميغبت قرش خدني مو خدشني واني دي بشني بت قرش شني بت قرش خدشني بت موتون قرش دي دم كم كان انجت بلاي سوچو بك قالي دا ان تايوان دغه بر دب ميكان سي بت بركنا خماني سي بت غون يو مالك بكان دبدقا مان صدقتي مالك سن ما مسكين كان او مسكين كان والله لا بلايسو مسكينة خنا درا هذا من خيا كان الرقبة جب بيته سيفته غلطوا ميوتين عنك خمال سرابد غلطوا من مانجا شوفي تشيبته نمانجا شو خم ترى رقبة بجتتو ما يفهم بيشينكت ما يسخن اللي كرامة سينغو نقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يا رب سبحانه وتعالى يونا غلطهم فتن إسني فين دبلا يونا كفرتن أمو إسن الراهين كفلا أجا سيب كلامين ربي خيو غلطهم فتي أمس دبلة سيبي تقربان كون ربي خيو يو غلطهم فتي قرب مخنا سيكا جلج إسا يو غلطهم فتي درنو وانسان سيبت أكنا وجين جرادو أكنا ديمي يو دبلة برباد تولي تولا برباد يو أمو أبا منا خيتي تنيسا فيد أكسي أچيفوتي نهتي مال غوتي وتن ونخون يسرع بالفرقة أدبه يسنفد غراغرهم ما يسنجدو تيوما والحقد والغضب والبغض بين الزوجين أكسمت جبن سي سنجدو تيوما ولبو إن سي سنجدو تيوما غارا في غارا لمان كان في دي ولين دوا يسنجدو تيل مان كي سنون داد داخما حياة كي سنون داد داخما خساراتو ترفي تيسني في فايدة إسن والشكروا لبورا والغلطهم فتشوا لبورا أركت تنتهي أركم يتشوا لبليتي تيجي واسقلتمي سديتمي سقل ولله لجر أكنا هايم سقلتم أن تكون ذات جمال حسي هاتي مناتك أبا من يسيتيف نما خيسي يسيرا بريدو نما قلبي را خيسي يسي بريد نما غري خيسساتو غبار بريد نما غري غبا خيسر بريد أكن ربين كن نما غري خيسا غبا بريچه وما نما غري خيسا فوكسه غبا بريچه غري غبا فوكسه خيسا بريج يو ربين خيسا غبا نما بريچه ما شاء الله هاتي مناتك أبا من خيانا هجالة تويته
خيسة بريد ولا قبدي وهو كمال الخلقة وما قوتو جامع خلال منمنيو خيسة قبان سابريد سيف كلامي حالي نما تكو قوتو ليو خنجا متاتي خيسي إسايو بريد نبين كيني صلى الله عليه وسلم قامنا ما خيسة فون تكو جرا فون سيو تولي قامنا ما قوتو تولا شيلچو واننگا شيلچو تك إسين سيو بده قامنا ما قوتو بدا ألا وهي القلب جن قلبي دا جن إسين سن يو إسين تولتي قامني قوتون تولا يو إسين بده قامني قوتون بدا قاف تكو لقمان الحكيم كن قبرة تره ummata arabaa kana biratti gabrummaadhaan inni nama habashaati jiraachuu ture kana gooftaan isaa deemi foon keessa irra bareedaa foonii naafidi jenna irra bareedaa foonii naafidi jennaa mucaan kun maal godhe luqmaanul hakiim rabbiin quraana keessatti suuratu luqmaan jee buuse beeke nama hedduu hayyummaa fi hikmaa qabu kana deem foon naafidi jennaan foon akkam fideef ni beeyta arrabaa fi onneedha baasee fideef arrabaa fi onnee fideef maali foon bareedaan kana jennaan idhaa salahat salahal jasadu kulluu jenna yoo arrabni kun tole yoo onneen tun tolte qaama guutuu tola kanaafin irra bareedaa foon yoo inni tole qaamni tolu yoo inni bade qaamni badu baadhee sii fide jenna akkasi guyyaa san irraa luqmaanul hakiim janii maqaa baasaniif siif galaami qalbiin tee toluun qaama keetiif tola qalbiin tee baduun qaama keetiif badiidha kanaaf ati wanni ta'uu qabdu nama keessa bareedu taatee argamuu qabdu qalbii tee tolfachuu qabdu bareedina kee khazaayiraa keessa mul'ifachuudha qabdu خيسة تلتي قبّا بدون قبضو قبّا تلتي خيسة بدون قبضو أمو قبّا تلتي خيسة بدون را خيسة تلتي قبّا بدون تو رجال يو أمو قبّا تلتي خيسة تلتي ما شاء الله وتلتي أنا نيجي خجان سنيتشو بريدنا قبّا لا أقبا إنه أومان تلتي أركمود حسيين وملتود معنويين وان دخلتود بريدنا خيسة في قبّا قبّاتشو قبضت حسيين أما قبّات قبّا تلون كمال إنن أوما تلود nama uumaa tolu nama dhaabbata tolu nama gartee waa hundaanuu ni jiraame dizaayinni isaa bareeffamee tolfamee rabbiin uume nama akkasii ta'uu qabdi haana jaalattu gaafet alaa kulli haal yoo akkas ta'uu baattellee duraanuu jaalatee si fuudha akkuma jirtuttuu ni taataaf